Ako ste ikad prošli kroz centar Zagreba, vjerovatno vam je u ušima zazvonila glazba jednog od uličnih svirača. Metropola se naime može pohvaliti izvrsnim glazbenim programom u kojem možete uživati potpuno besplatno. A danas vam donosimo najbolje od najboljih. Ljubavni jadi, problemi na faksu ili kritika današnjeg društva, sve su to teme kojima se bavi Jeboton. Sasvim poseban kolektiv bendova koji je postao prepoznatljiv zvuk sa zagrebačke špice. To je jedan neformalni sastav neformalnih mladića koji funkcionira dosta akustično i dosta zabavno, kažu mnogi. Tako da je to. Jeboton je kolektiv. Stani malo, samo mladiće, znači nemate ni jednu žensku članicu? Bila je jedna, ali pobjegla. Što ste napravili? Zaključila da ne može baš to, da previše muškaraca, testosterona, morala je pobjeći, to tak ide. Jel imate problema sa vašim genijalnim nazivom? Kako vrijeme odmiče, sve manje. Kad smo bili gosti u jednoj televizijskoj emisiji, izričito su nas zamolili da ne spominjemo riječ jeboton, ali eto, desilo se, pobjeglo je. Koliko zapravo vi improvizirate, a koliko imate unaprijed nekako osmišljen plan što ćete svirat, kako, zašto? Mislim da je većinom improvizacija u igri, ali ja smatram da je to jako pozitivno u umjetnosti općenito, ne može se predvidjeti svaki detalj, ne može se na svaku stvar misliti, neke stvari će samo ići tokom. 1, 2, 3 i Facebook.com, jeboton, Facebook.com, jeboton. Kao nekada, ponos naš je u nama, sjeti se vremena kada su naša srca zajedno kucala. Ansamblu Jeboton potrebno je doslovno nekoliko trenutaka za pravi ulični tulum. Njihov neposredan način muziciranja sad već tradicionalno zavole svi koji im se nađu na putu. Turisti koji dođu zapravo ne razumiju o čem se radi, ali njima super zabavno vidjeti 18 mladića na cesti kako urlaju i ostaju pofotkaju i tako . A što se tiče naših ekip, mi po meni imamo zanimljive tekstove, smiješne recimo, i onda ljudi to ko osvježenje doživljavaju, čuju i onda i naši isto uživaju u tom zapravo. Zašto je super biti u Jebotonu? Pa ja volim biti u Jebotonu zato što je dobar bijeg od svakodnevnice i obaveza. Dođem ovak na cestu, evo danas sam bio na faksu i bilo mi je jako naporno i vrući sparan dan. I onda dođem i odsviram set na Cvjetnom i onda odem zadovoljan doma jer mi je bilo lijepo i zabavno. Uspijevate li vi zaraditi nešto svirajući na ulici? Pa taman nešto da možemo ići dalje u sljedeći grad na turneji ili taman da možemo kupiti žice i ostale potrepštine, opne za bubnjeve i slično. Tako da do te jedne mjere smo samo udrživi, a sad trenutne neke zarade nema, ali puno bitnijih guštu u ovom trenutku. I ljubav prema glazbi. I ljubav prema glazbi. Ljubav prema svemu oko nas. Jeboton tako naveliko širi ljubav, a svojim radom itekako dokazuje da su uz kreativnost, volja i talent najbolja turistička deviza.